Baro Tylli ki Ïingdorbar ke parlimen ne kesngi kilayai Bteng ban Sakhi ke Jingshah Pynthut. Hadian ke Jingshah hala nak liang persya halor ke Jingshah belajar hinin kesngi haluk sabha. La pensangi no ikaluk sabha na benta ke ni kesngi kat ba ke raja sabha kalayat haduk sabuje. Haba pasha ke luk sabha ha kapor ba ke Ïingdorbar kala syong ya kasien syong ke baar kapor lai bije minsngi. Kita kot ke liang persya kila Bteng ban ya perta bat hala halor ke tege Jingshah. Kita kot kila dawai ke jengkranu menteri ke tenat kampung yang ke sorkar pedeng Ahmad Shah halor ke tege Jingshah kumjo ke jeng pensyitom ke ban sashim halor ke ni. Ya ke bakum ke ni ke jo la Sakhi ru raja sabha. Onda ke Ïingdorbar kala syong biang ha ke sien syong ke basaw ke port lai bije minsngi kita kot ke Kongres TMC DMK left RJD Shiv Sena bat kiwei kila Bteng ke jeng persya jogi halor ke tege Jingshah. U menteri rangba ke jela u